narodni poslanik Balint Pastor. Izvolite. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će podržati ovaj set predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a u danu za glasanje ćemo glasati i za izbor gospođe Jorgovanke Tabaković na funkciju guvernera Narodne banke Srbije. Kada smo kod predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za sve elemente ovog dela dnevnog reda bi želeo da kažem da je jako dobro što su ovi tekstovi napisani na način da su sve zainteresovane strane mogle da imaju učešće u formulisanju najboljih rešenja. Ovaj proces naravno nije počeo pre nekoliko nedelja, nego postoji i predparlamentarna faza izrade predloga zakona, pre toga nacrta zakona. Neki od ovih predloga zakona su bili na javnoj raspravi još pre godinu dana, tako da su zaista svi imali priliku da se o njima izjasne i da daju svoje predloge, i to je svakako dobro, jer živimo u vremenu kada je transparentnost u modi i kada kažete da je nešto urađeno transparentno, onda to već unapred ima neku pozitivnu konotaciju bez obzira na sadržinsku vrednost. Ali ovi predlozi zakona imaju i sadržinsku vrednost, znači nije transparencija jedina vrednost u vezi ovih predloga zakona. Što se tiče predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, ti predlozi zakona uvode neke nove forme, neki kažu neposredne demokratije, ja bih rekao poluneposredne demokratije, i neki novi vidovi javnih rasprava će biti uvedeni nakon usvajanja ovih predloga zakona u Narodnoj skupštini, i to je svakako dobro zbog toga što će građani i na republičkom nivou i na nivou jedinica lokalne samouprave u većoj meri moći da utiču na sadržinu budućih predloga zakona, odnosno zakona o kojima će Narodna skupština Republike Srbije glasati. Kada govorimo o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, svakako treba istaći da će na bolji način biti regulisane mesne zajednice. Mesne zajednice su bili kategorija u našem pravnom sistemu, ni na nebu ni na zemlji nije bilo jasno godinama šta je njihova nadležnost, šta je svrha njihovog postojanja, bez obzira što građani u mnogim opštinama imaju poverenje u čelnike tih saveta mesnih zajednica i obraćaju se tim ljudima, tim organima, ali mesne zajednice nisu imale nadležnosti da delaju, da bilo šta učine ili nešto ozbiljnije učine u rešavanju problema građana koji se njima obraćaju. Zbog toga je dobro što je ministarstvo, odnosno Vlada, uvidela ove propuste u našem pravnom sistemu i što će sada mesne zajednice imati regulisan status, što će se tačno znati koji je odnos između jedinice lokalne samouprave i mesne zajednice, što će se znati koje su nadležnosti mesnih zajednica, koji je njihov manevarski prostor, i u budućnosti će građani sa, nadam se, većim uspehom obraćati mesnim zajednicama. Kažem još jedanput, do sada nije bio propust čelnika tih mesnih zajednica, nego se radilo o tome da njihov status nije bio na pravi način regulisan propisima Republike Srbije. To je već samo još jedna srećna okolnost što je ova tačka i deo koalicionog sporazuma između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, i na ovaj način možemo da
kažemo da je realizovana još jedna tačka iz našeg koalicionog sporazuma u vezi boljeg regulisanja pravnog položaja mesnih zajednica. Kada govorimo o setu zakona iz sfere individualnih i kolektivnih manjinskih prava, prava pripadnika nacionalnih manjina, onda treba da spomenemo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Svi ovi predlozi zakona znače boljitak za položaj pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Neki predlozi zakona od ova 4 sadrže u sebi nova rešenja, proširuju se određena prava, a u nekim predlozima zakona se samo preciziraju neke odredbe koje su i do sada bile deo našeg pravnog sistema. Zašto to sada kažem? To kažem zbog toga što se u javnosti pokazalo interesovanje za određena rešenja koja ne znače novinu u našem pravnom sistemu. Na primer, narodni poslanici koji su pripadnici određenih nacionalnih manjina, čiji udeo čini najmanje 2% u stanovništvu Republike Srbije, će u budućnosti moći da govore u ovom cenjenom domu na svom maternjem jeziku. To je svakako dobro. Svako će da odluči da li će da koristi to pravo ili neće. Ja sam u više navrata rekao da je moje lično mišljenje da se u ovom domu treba obraćati na srpskom jeziku zbog toga da bi svi razumeli i zbog toga da bi imao šanse da ubedim, na primer, gospodina Ružića da nam prihvati amandmane, i to će biti svakako tako sve dok gospodin Ružić ne bude naučio mađarski jezik. Zbog toga ću se ja i u budućnosti obraćati na srpskom jeziku u ovom cenjenom domu. Ali ono što želim da kažem, ovo rešenje nije novina. Ja sam još u maju 2007. godine, doduše u drugoj zgradi, ali i u istoj ovoj cenjenoj instituciji, tražio i imao pravo da se obraćam na mađarskom jeziku, na svom maternjem jeziku. Znači, ovo rešenje ne predstavlja novinu, ali je svakako dobro što je precizirano i što je jasno da se ovo sada odnosi na republičke organe, a ne na savezne organe koji ne postoje u našoj državi već godinama. Ali ima jako puno i pozitivnih rešenja u smislu da su nova rešenja koja nisu postojala do sada. I ja bih želeo da istaknem dva takva rešenja iz Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Prvo je rešenje da se neće smatrati diskriminacijom mere koje će državni organi preduzimati zbog postizanja određenih za nas bitnih ciljeva. Jedan od tih ciljeva jeste povećanje srazmere ili poboljšanje što se tiče srazmere zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnim organima. Tu se naravno ne radi o nekakvim rukovodećim mestima, nego se radi o tome da po našem Ustavu treba da se vodi računa o odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina na svim nivoima teritorijalne organizacije u državnoj upravi i generalno u javnom sektoru, i određeni posebni zakoni već i sadrže takve mere i takva rešenja, jer su u više navrata prihvaćeni amandmani Saveza vojvođanskih Mađara prethodnih godina od 2015. godine pa na ovamo, ali mi na ovaj predlog zakona gledamo kao na okvirni zakon. Doduše, naš pravni sistem nažalost ne poznaje kategoriju ustavnih ili okvirnih zakona, ali svakako je ovaj predlog zakona okvirnog karaktera i svakako je dobro što
se i ovim zakonom to pitanje regulisati. A drugo bitno pitanje koje znači novinu jeste da će se u budućnosti u matičnu knjigu rođenih upisivati podatak o nacionalnoj pripadnosti državljanina, građanina Republike Srbije. To je preduslov da bismo znali da li je srazmera pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi odgovarajući, da upotrebim termin iz Ustava Republike Srbije, i u budućnosti Srbija neće moći, odnosno organi Srbije neće moći da kažu mi ne znamo ko se kako izjašnjava, to je ustavno pravo svakog građanina, šta više svaki građanin može da menja svoju nacionalnu pripadnost na sasvim legalan način godišnji i u više navrata, ali od sada će taj podatak, naravno na dobrovoljnoj osnovi, biti deo matične knjige rođenih. I to je preduslov za uživanje mnogih drugih prava. I da napravim jednu malu digresiju, siguran sam da kada ćemo opet menjati Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nadam se ne uskoro, ali za nekoliko godina, iz nekog sada još nepoznatog razloga, onda ćemo moći da inkorporiramo u taj tekst budućeg zakona da će državni organi Republike Srbije moći da šalju obaveštenje pripadnicima nacionalnih manjina da imaju pravo da se upišu u poseban birački spisak. Upis u poseban birački spisak treba da funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi, to tako i funkcioniše, tako treba i da ostane, ali će u budućnosti organi države možda moći da šalju određena obaveštenja ljudima koji se u skladu sa ovim novim mogućnostima izjašnjavaju kao pripadnici određene nacionalne manjine, da imaju pravo da se upišu u poseban birački spisak te nacionalne manjine. Znači, to su neki budući koraci i nećemo se sada time baviti, ali naglašavam samo kao primer zašto je bitno i koji benefiti mogu da proizilaze iz toga što će se upisivati na dobrovoljnoj osnovi i podatak o nacionalnoj pripadnosti u matične knjige rođenih. Ista ova rešenja su predviđena i na još detaljniji način uređena i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama. Novina je i svakako znači korak unapred u uživanju prava pripadnika nacionalnih manjina, što će se u budućnosti ne samo na teritoriji celokupne jedinice lokalne samouprave, nego i u naseljenim mestima, znači na području određenih mesnih zajednica, moći da se uvede u, ja bih rekao, službenu upotrebu jezik nacionalne manjine, ukoliko pripadnici te nacionalne manjine čine najmanje 15% stanovništva tog naseljenog mesta, te mesne zajednice. To je svakako korak unapred u poštovanju prava pripadnika nacionalnih manjina. Doduše, ne spada u red predloga zakona iz sfere prava i sloboda nacionalnih manjina, ali bi ja ipak tu spomenuo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim agencijama, jer će se, ja se nadam, nakon prihvatanja našeg amandmana i u odnosu na državne agencije biti uvedena mogućnost, odnosno obaveza koja je već predviđena Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sa jedne i u Zakonu o zaposlenima u javnim službama sa druge strane, a suština tog i sada predloženog rešenja je da se da prednost u slučaju postojanja jednakih kvalifikacija pripadniku nacionalne manjine prilikom zapošljavanja, u ovom slučaju u državnoj agenciji. Sve je to u vezi sa već iznetim argumentima
u vezi potrebe poboljšanja srazmera zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u javnoj sferi, u državnoj upravi, ali i šire u javnoj sferi. I još jednom naglašavam, ne radi se o nekim rukovodećim mestima, nego se radi o radnim mestima, takozvanim, pod znacima navoda, običnim radnim mestima, da bi građani mogli komunicirati na svom maternjem jeziku sa predstavnicima određenih državnih organa. I za kraj sam ostavio Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama ovog zakona, koji je za nas izuzetno bitan. I u prethodnih godinu dana, pa i više vremena, ovaj tekst je postojao, egzistirao u više varijanti. I mnoge prethodne varijante ovog predloga zakona nisu bile prihvatljive za Savez vojvođanskih Mađara i to smo mi blagovremeno signalizirali i ministru i njegovim saradnicima i vrlo je dobro što smo uspeli da nađemo rešenja koja su s jedne strane nama prihvatljiva, s druge strane koja su u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2014. godine, a sa treće strane koja su održiva i primenljiva u slučaju svih nacionalnih manjina koje imaju nacionalne savete, formirane nacionalne savete u Republici Srbiji. I tu ima jako puno različitih situacija koji proističu iz određenih objektivnih, ali i subjektivnih razloga. I dobro je, na primer, što smo uspeli da se dogovorimo da se ipak ne smatra da član političke stranke ne može da bude član nacionalnog saveta, jer bi to bilo u suprotnosti sa pravom građana, pa i pripadnika nacionalnih manjina da učestvuju u javnom životu. Možemo mi da raspravljamo o tome šta je nacionalni savet, mada će sada postojati definicija u zakonu, što je isto dobro, jer do sada nismo imali definiciju nacionalnog saveta u našem pravnom sistemu. I vrlo je dobro što je sužen krug funkcija na kojima neće moći da budu građani pripadnici nacionalnih manjina koji imaju određene stranačke funkcije. Mada moram da kažem u zagradi da što se tiče mađarske nacionalne manjine, ni 2010. ni 2014. godine mi na rukovodećim položajima u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine nismo imali stranačko obojene ljude, nismo imali u smislu stranačkih funkcionera. Jako je pozitivno i to što će se vratiti u tekst zakona određene nadležnosti koje su dovedene u pitanje odlukom Ustavnog suda, ali je u obrazloženju te odluke rečeno da se neke nadležnosti, ovlašćenja mogu vratiti u tekst zakona nakon određenih preformulacija. To je učinjeno i zbog toga sve nadležnosti, ili kako bi to sada trebalo da kažem, ovlašćenja biti očuvana, a neka su, kažem, i vraćena. Jako je dobro, i da se vratim na početak mog obraćanja, što su i nacionalni saveti mogli da učestvuju u čitavom ovom procesu, da je i predsednica Vlade Republike Srbije uzela učešće u javnim konsultacijama povodom ovih predloga zakona, jer je time pokazala da daje na značaju ovim pitanjima. I da rezimiram, mi ćemo podržati sve ove predloge zakona, imamo određene amandmane, kao što znate, i ja se nadam da će oni biti, odnosno siguran sam da će oni biti usvojeni. I dobro je što smo došli na kraj ovog procesa koji je trajao dosta dugo. I još jednom da ponovim, narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će glasati i za izbor Jorgovanke Tabaković
za funkciju guvernera Narodne banke Srbije. Hvala. Zahvaljujem.